شورش قدس بيكر جبيده كده يعني باجاري تلتمر 2012 بو ما جوت ماهي بو ما جوت ماهي جبرگو تفجر هبو تفجر آزادی هوانا هبون اما خلای جدنا متفربو وقتی دست پیک جبهة النصر بو دوی داره دبو جبهة النصر خود ورد ملی سریک عنی وانا دد ورد جبهة النصر خودت خورد دکر یعنی تخواست منطقه وانا حمی بگرد یخبن دست خوده اما لوی داره جی خلای وان جی هبون دولت جی دوی داره دبو دولت جی هم دولت ربون هم جی جبهة النصر ربون هم جبهة النصر جی تمی و قوات اکید پیش خود دیتن تمی اوی وان دناف هفدود هبون سلاح آنين حاري بلا كرن خلايوان آنين بلا كرن يك جوانا بشير الملبو وانا آنين مال جبرگو از الوی دريبو مالا مد حاري دبو مبچعف خودي حتى يك آنين سلاحك آنين دان جيراني مجي دخواستن كرداد ناف خودي تنبكن اما يعني كرداد بر خودا بون هيز بون قوات الوی دري خلايش كناندن او خلايا وقتها كناندن دولة جفر فيها پشتیوه او خلايا وان در دوراوان وان و جبهة النصر تلتمر كرن چبريد كرن چبريد ريحة ما قد كرن تقريبا 20 روجا ما هكي تلتمر دي چمبريد ما اما خلقه تلتمر اجا پشتی كتن چمبريد بعربي خواه بكردي خواه لبر خودان لبر خودان حتاني از بيجن بلكي مها 11 وانا بو مها 11 جي تقريبا 20 مها 11 بو 20 هما مها مجداري وان دراده بو لبر خودان چنبرش كناندن طبعا بقوتي ما جي يعني جداوي دليا خستن هفالا جي جوي دري دليا خستن ريفا كرن اما نخوشي ما هبون تختور نمابون درمان نماد هات آف قد كربون سر باجار نان ندشتن فرنب شغله اما ملت لبر خدا هما خوا قالك جارا ما آفات تعال دكالاند ما فات خوار يعني ما لبر خدا ملت تفديجي لبر خدا حتى باجار چنبري در خستن خلقي تلتمر لبر خدان اما وي چاغي خلقي تلتمر وقت جسارتك يشخور قرتن نما هفدوجي برادان وهف قشر وطوفاني جيب سري خلقي تلتمر دهاتن دفج باجاري خبرانتا در نكتن اما 2012 خلقي تلتمر جگرا خوغرت وهيزا خوغرتن وام باجاري خبراناتن هنو دوام كرن 2013 و 2014 و 2000 حتى 2015 حتى 11 كت غيبش في قسيم ملت بر خدايه وملت زاروك يا كرن تضحي في ملتي زاروك يا بدست خود گرتن شاندن شورشي دگو هر البر خو بدن باجار خارزگار بکن تلتمر باجارك استراتيجيه دريه جزيره ام باجار خو بدست کسی برانات اما دست حتى 2015 شهيد هبون شهيد ارجين وانا جنكي باجار تلتمر شهيدا يكمين بو وشر مرحله وبرخدا مرحله ايريش سر تلتمر نما قطبون حتى اني مقهاش 2015 11 هات مليتشي وديري وانا دا برخوا هاتن حتى قشتن تلتمر 2015 دبو 22 شبه 23 ايريش كرن اما وي ايريش يدي وي چاغي ملت حر كسك رابو سرخوا خلقي تلتمر تباجار قشبو عسكري نا مدني مان نا خورت مان نا كال مان نا بير مان هر كس راج سلاحي اي قاريبو شارعي خود باراست اي دني دبشت قوتا عسكري دي لبرخودا اما قالك جوانا نا عسكر بونجي نا راهشتن سلاحي بشقرتي كرن حتى شهيد جي كتن ملت هفدو قرت لبر خدا اي كتن مدبخيده اي قريبون راشتانا سلاحي شاركرن يعني كستكي في
خەڵکێ وی باژارێ خۆ بەڕا نەدان حتا باژارێ خۆ ji destê Daeş derxistin. Sê meha berxwedan divê berxwedan jiyanê sê meha vî milletî li ber xwe da vî eskerî li ber xwe da heta bajarê xwe ji bin destê çeta derxistin. û ji wê çaxê de heta niha êrîş ser Tiltemirê nesekiniye û heta do jî êrîşê çeta ser Tiltemirê bûn. Ne gundê me hiştin, ne xelkê me hiştin. Cane êrîş dikin van gundana didin ber xwe demê got êrîşê wana sekinin xelkê gunda dîsa vedigerin ser erdê xwe û milkê xwe. Ji ber got xwîna wan li vê erdê rijiya ev erd milkê wanî bi salan e bi sedê sala li ser jiyan kirine di nav de zarokê wan mezin bûne galê wan miriyê wan hemû di vir de ne tarîxê wan in ji ber vê ya kes dev ji axa xwe bera nade. Van bi seda deha gund vala bûne jî tên erdê xwe dişînin. Xweş ber şer didin alî erdê xwe dişînin çandiniya xwe dikin karê xwe hemû tê de dikin demê got bi şer jî xwe din alîkê wextê şer sekinî jî car vedigerin ser milkê xwe û axa xwe. Xelkê Tiltemirê xelkekî ber xwedêr e ji ber got ev ala got rabû bi destê şehîda bilind bû şehîda tarîx û dîroka xwe danîn ser vê axê ser vê erdî em jî vê axê vê erdî girê dayîn. Ber got Tiltemirê bajarekî tarîxî ye. Ne yanî dibêjin berê jî tarîxa vî bajarî heye jî ema wextê Kurda û Ereba û Aşûrî berî me têde bûn berî Kurda têde bûn û berî Ereba jî têde bûn. Mentîqe çawa dihat coğrafiya wê xweldora wê da hevdû ji ber got him yek jê riya enfor têde bû berî wê jî berî enfor jî Kurd nisbakî Kurd di vir de hebûn hino Kurda xwe di vir de ava kir cê xwe di vir de ava kirin yanî ne kesekî got ji hevdû biqeherin ewa hevdû bikin dijminaya hevdû bikin di vî bajarê çê nebû. Kurd ketêne Ereb ketêne Aşûrî berê têde bûn berî me Aşûrî têde bûn Aşûrî têde bûn wek sê bira çar bira ji xwe di vir de wek gundekî ava kirin û ji xwe tê de rûniştin tê istiqrar bûn. Kesekî şikayeta kesî li vir nedikir. Yani bajarekî biçûk bû bes pir xweş bû jî. Ji demê destpêka şer de 2011 wana Tirka av ser vir qut kir xabûrê xwe hebû darûberê xwe pir bûn yanî kesî îşê xwe bi kesî netanî. Ê karê xwe tê dikir ê çandiniyê xwe tê dikirin ê felahtiya xwe tê dikir her kesî tê dikir. Wilo tifaqiyek vî bajarî hebû. Ev bajar ji ewil de xelkê wê xwediyê vî bajarî bûn. Xwediyê vî bajarî heta îro jî li ber xwe didin bajarê xwe nadin kesî. Spêka wê nade jina jî li ber xwe da. Demê wextê got jina li ber xwe da jina piştgirî kir jina demê heval diçûn çeperê şer de ê got radin sîlehê de gencê wana û xityara wana meselan bên cebha ne a pêşî a pişt digirtin. Jina jî a sisiya digirtin. Jina çawa dikirin tax girtin jina xwarin ji hevalar çê dikir jina hetanî jin hatin asta şehadetê jî divir de. Yani em nabêjin jina li berxwedana jinê bêtir e. Hundirê mistesfê de jin wan wê hêzê re bûn ew hemû birîndar û şehîd hemû paqij dikir û heta vê deqê jî jin li ber xwe didin. Ji şoreşê de û ji destpêka dinyayê jî de jin dibin qetil amar derbas bûye û şehadeta wê jî çêbûye û skoletî li ser xwe qebûl nekirî yanî. Rad yanî tiştekî tebîî ye jin û zilam bi hevdûr zewdin ev tiştekî tebîî vaya. Ama jinê demê piçekî ji xwe fêm kir koletî li ser xwe qebûl nekiriye û qebûl nake jî û heta îro jî qebûl nake jî. Jin li ber xwe dide. Di vî bajarê Tiltemirê de bi rastî ew merhela şer gelekî giran bû. Yani xwîna jina di vir de tev li hevdû bû. Xwîna jinê Aşûrî jî, xwîna jinê Kurd jî, xwîna jinê Ewropî jî, meselen xwîna jinê Ereb jî, yani ew jî di vê şoreşê de destek dan hevdû tê şehîd ketin. Ema weka hevala êvana ew jî li vê derê şehîd ket keçika qîza me çêbû me navê wê lê kir.
ما ناوی ایوانا لیکر یعنی جبرگو جوی در جوی ولات خواهاتن جبرگو جیم بون آزادیا جنه ناس کرن دوی شورشید هاتن الوی در توی شورشی بون حتی ناو شهید جی کت یعنی واجی ناوی خواه ده دیروکا جنه خست اف هزانا ایریشی گوتین سر ما و خاصة باجاري تلتمر يعني جبرجو ام دحميزة واندنه يعني فيالي ما امريكاي وفيالي ما جي روسياي اما حردو دولتانا جبو مصلحي خود فردنه تستكد اردوغان اردوغان بسري خو نكار في كاريبك هما الحلبي بنر دميغو روسيا دو اخدر وامريكا ندا باناي امريكا ويكاريب وانتي كتانا حلبيت باجار مجي وكوانا يعني دور نخينه يعني ايرو ام بيجن والله فيالي ما روسيا ام باوريا خو بيبينن ولا ام باوريا خو بيناينن باوريا ما بچتي باوريا ما مبي باوريا ما براب هيزا مبي ام باوريا خو نب روسيا تينن نب امريكا تينن قاشو اف هيزي غارانتورن دوي دريدنه هاتن في ملتي بباريزن بالعكس غوردكن لبي مصلحة خوانن مصلحة ويد كي داري دابي لبي مصلحة خوانن هاواي افقس انساني ما طياري واني مسير رادبن امريكا ما نحكريه انساني ما دلالتين شهيد كرن بطياري تركاي مسير كي ده اللي درباسي حدودي بيبي نا امريكا وروسيا وي درباستك هاجر امريكا وروسيا جبو من شخصية مبات أنا أمريكا خاصة جبو إيران هاتيفر أو نجبو ما هاتيفر وروسيا جل بي مصلحة خو سوريا هاتيفر نجبو ما هاتن بيدري أم كرد أم ببن هيس أم ببن قوات كس نكارب ما أم خدي إيرادنا أم خدي فلسفة سروكاتينه أم خدي هيزك عسكرن أم خدي هيزك خرتن دنيا عالم حمش هيزا ما ترسه جبر قوانبون هيزك خود سروية عرضي بإرادة خوا بفلسفة سروكاتي هجار أمنا هيزك خورد بانايا نها زودم تنب بانا وأف جنيه قد ورد جيجيان دكن وك مدبيش چه خلقت في باجاري ده حمي نها البر خوا ددن نا روسيا اشخوار أساس دكرن نا أمريكا اشخوار أساس دكرن مانا ريج أردوغان رواد كن أردوغان ده حلفي ناتو داي هفال بندي خو خرا ناكن جبو ما كردا چه دستكا هيدا دن أردوغان جبرگو انساني قوت حلفي ناتو دابو آلي ويدك ناهلن أردوغان بكافي ما أردوغان نا آبورياوي ماي قش فروتي أردوغان بس چاوا جبو كردا هلوشين كرد ناين هلوشان نما كردي برين كردا ايد خبري خستن كريه كردا اير شورش اخوا آوا كريه كردا هيزا خوي عسكري آوا كريه تفجن وزلام وحمقة وطاوي هي جبو مصلحي خو خاصات نفيدر كستك جبو شعبي كردا نهاتي برا كرد هشي خو بدن سريقوا برا كرد ما بآقل بن هشي خو بدن سريقوا دستي خو بهذا خو بهيز وقوات بكن والسر نجي خو بسكنن ودربا داويج مر ام خو بهيز وقوات بكن لبشتا هيزا خو بسكنن ام خو بسرخين بران خودي إرادة بن ام خودي باوري بن وخودي فلسفة سروكاتي بن كي بشكرتيه دا أردوغان أمريكا دي آلا خول سر قلعة حلب يدخل بحزار سالا اف باجارهات خودي ديروك بو خودي پاراستن بود هات پاراستن تا 24 ساعتا تا آلا خداني سر قلعة ديروكي كي دستكي دوية كي عزمان جيروتك كي في ملتي كوچ باردك كي في ملتي جيواري وي دردخ داوي چولكي كي في يادك بشتا أردوغان تو نبايا أردوغان كاري بوا بايا بكرا بانگا مش هر كسي رهي جملت ره نج واني دستلات دار واني ظالم ره واني گو انسانتي ناس ناكن بانگا مش انسانتي ره بانگا مش انساني قد بيز خدي اخلاقم وس خدي وجدانم بانگا مش وان كسار هي براد في ملتي بفكر
برا وی ملتی کوچباری جیه کی دنیا نکن وی سرو بری زفستانی بانگامش همه کردار هی برا دستی خواب دن هف قوت کن قوت پشتا قوت خواب بکر ماش عفرینه در خستن کوچبار کرن دبن وی زلمیدت بن وی سرمیدت بن وی چالاکیادت بن وان توپ و تنقاده 7 ساله 6 ساله 7 ساله برخوادن بس جیران آخا خواب ج آخا خواب در نکهد امریکا جبرگو ترکی دحلفی وان دایه دستک دایه و هر درباس به که درباس کرن ترکی بخوا درباس بی بساری خواه کارفی کاری بکن جبیر نکن پشتا خواب کستیف گریه ندن نب امریکا بگریدن نب روسیا بگریدن نب تو دولت اوروپی بگریدن جبرگو همه تحالفی هفدونه همه قوتی دن هفدون به هزار و 45 سالی شورش همه چه بویه چقدر مظاهره دهندر اروپا و آلمانیا درابون چه قصی راپوری وانا چون دولتی چون برلمانی وانا چون جب خودی اساسا کس کی روکی لی گداری کر گو ترکی تو چکاری تک جوان رو گوتن ترکی تو چما بی کاری تک تو چما کردات پرچقینه جبرگو مثل حاوید متنه دبی حتی 40 کیلومتر حتی حلبیش خس برد خطا خود فرات دیره حتی موسلی وی درخین تبكد در تدمره تدمينين جير نغمه جير نغمه و ايجو بشتكي دديجي وقواتي دديجي رحبر دديجي روسيا وامريكان والسرفي اخي جيانتك كي ددي دو ما داخياني اردوغاني دو ندي ام بر اخبار رونين دو بيجي وك هاي مش في شريتني ايه هاي تشرتنا في شالات يقول سر قلعه حلب ديروكي جبهه النصر وهذا البند تيدنينا ما نافي وانت قايمة إرهابي داي شو هاتن كتن ويدريت شما أمريكا بيا قبول تكت أمريكا تنافي كر قايمة إرهابي تو إيرو جوي خدك خدي ديروك سر حسابي كردا بانغا مش هر كسير باياي براستي بابو كاري قو تاريخ خوان دانك جي ديروك بابو كالي ما يفيدري أم صراحة خو والله حتى از بمرن از سر خواهم و شهید نامرن بجی سروکا پو اساس تجمردانی امیل سر بن حتی داوی